Saints. Sinimukela lisondo lemfica emva kwelisondo la Pentecost. Silandzela tifundo tethu njengalokhu etayelekile. Sifundo sekuqala sivela kuSamuela wesibili sahluko 11 1 to 15 lihubo kube lihubo 14 bese kuthi sifundo sesibili sivela kwaSefeso sahluko 3 siqala kuverse 14 livangeli livele kuJohane noma ngekulandisa kwemvangeli Johane longcwele sahluko 6 kuqala ivesini lekuqala. Namhla ke sihamba nebathekuli bethu Aka kanye na Jacqueline bese ngalana ngenhla sina Canon Zulu kanye nemnakethu Bexisa lesibambisene naye. Siqhubeka ke nenkonzo ekhasini 104 sitawuyenda ukuthi ibe ngetayelekile kepha letinye tindzawo mhlambe singayiculi siyikhulume. Inkosi isibusise. Semukelekile ke bazalwane simukelana esikhatsini esibuhlungu kakhulu silahlekelwe ebandleni ngemalunga lamadzala lekufuna ukuthi sithi sinikele lenkonzo sibe siwakhumbula sikhumbula namhla umnakethu lobekade parish worker babenyamane sikhumbula nemfundisi babe Jonathan Sibudla le naye sithole ukuthi itolo umlayeto akasekho. Sikhumbule kanye na Professor Lydia Makhubu lomnye lolunga lelibandla le naye longasekho. Sisabeka ke lenkonzo sibeka sikhumbula nalabazalwane bethu lese bandulele labanye babo sesivele sesibajalile. Siyathandaza ke bazalwane ukuthi sikhumbule ukuthi sikulesigaba lesi se-COVID-19 tonke tinto atihambi ngendlela lesifisa ukuthi sihambe ngayo kepha nje sitabeketela kuze ukuthi konke kuhambe kahle. Inkosi ayibenani.
Tinhlithiyo tonke tivulekile kuwe, tifiso tonke tatiwa nguwe, kute lutho lufihlele wena. Geza imicabango tinhlithiyo tethu, ngekuphefumulela kuto umoya wakho longcwele, kutsi sikuthande ngalokuphelele, silithumisa lokufanele igama lakho lengcwele, ngaJesu Kristu Nkosi yethu. O Nkosi sihawukele. Siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu, sonile ngekucabanga nangekukhuluma nangekwenda nangekunyakwende bekufanele sikwele ngenxa yenkonzana yakho uKristu Nkosi yethu. Sithethelele konke lesekwenzile, usende sikhone ngekuhamba kolukusha kuthi igama lakho lidunyiswe. Unkulunkulu Somandla lothethelela bonke labaphendula ngeliqiniso akasihawukele, asithethelele intono tethu, asikhulule kuto, asimise asiqinise kulungeni konke, asigcine nasekuphileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Sisho umthandazo lomhla lotholakala ekhasini lesibili tincwadzini tethu te-Pew Sheet. Sithandaze-ke kanye sithi uNkulunkulu owemusa usonda ngemavi ekuphila nangesinkwa setibusiso, siqinise siphile ngekuqiniseka emseni wakho, sibhekane nekwesaba kwethu, siphinde sabelane isinkwa sethu ngaJesu Kristu Inkosi yethu, lophila usanawe namoya longcwele, uNkulunkulu munye nyalo nanini. Amen. Silalela tifundo talomuhla. Ngibingelela bandla ekuseni egameni likaJesu. Amen. Sifundo sokuqala sibhaliwe eTestamenteni Elisana encwadzini yesibili noProfeti Samuel sehlobo se-11 sifundza kusukela evesini lekucala. Kwathi emasahlobo lelandzelako ngesikhathi emakhosi laphuma ngaso timpi, Davide wathumela Jowabi, wamkhipha kanye netindvuna takhe kanye nayo yonke impi yama-Israyeli. Befike babhubhisa ema-Amoni, bavimvetela lidolobha laseRama. Davide yena abesele eJerusalema. Kwathi ngalelinye ilanga
kusihlwa, Davide wavuka embhedzeni wakhe, wahamba etulu endlini yakhe yobukhosi. Wathi aselapho, wabona umfati ageza. Lo mfati abemuhle acacile. Davide wase uthumela umuntu uyambuza ukuthi ungubani. Lo muntu wakhuluma naye wathi, phela lowo nguBathsheba indodakazi ka-Eliyabi, ungumka-Uriya umHethi. Davide wase uthumela ukuthi akalande. Wafika-ke kuDavide. Davide wamthatha walala naye. Bathsheba abesanza ukucetha ukuhlambulula ekugcoleni kwakhe. Wase uyancanzeka ukuyela ekhaya. Bathsheba wase uyalibona ukuthi sekutefele. Wase uthumela ligama kuDavide wamatisa wathi, sengitefele. Davide wathumela ligama kuJowabe athi, ngithumelele Uriya umHethi. Ngakho Jowabe wathumela Uriya kuDavide. Wathi nakefika Uriya, Davide wambuza Jowabe wathi, unjani? Nekuthi amabutho wona anjani? Nekuthi impi ichubeka kanjani? Davide wase uthi ku-Uriya, yehla uye ekhaya lakho uye ukuphumula sikhashana. Ngakho Uriya waphuma esigodlweni. Inkosi yathumela Sipho ekhaya ka-Uriya, kodwa Uriya akazange aye ekhaya lakhe. Walala emasangweni esigodlo kanye nalelinye tingceku tenkosi yakhe. Wathi Davide nakeva ukuthi Uriya akaye ekhaya lakhe, wambuza wathi, awukayi ngani ekhaya lakho? Angithi uyefika nje ubuya khashana. Uriya waphendula Davide wathi, libhokisi lesivumelwano nemadvodza aka-Israyeli newakaJuda asemathandeni, kanye nendvuna yami Jowabe netindvuna takhe bakambe ebaleni esigabeni. Pho, mina ngingaya kanjani ekhaya lami ngiye kudla, nginathe, ngilale kumkami? Ngifunga ngawe nangemphefumulo wakho, ngithi, ngingeke sengiyeke mina into enjalo. Davide wase ukhuluma uthi, ase uhlale nathi ke lonke leli langa lalamuhla, ngitakuncanzelisa kusasa. Ngakho Uriya wahlala eJerusalema lonke lelo langa, nangakusasa kwakhona. Davide wamema wathi atekudla kanye naye ekudleni kwakusihlwa. Wamhlinhla ngotshwala, endela ukuthi adzame. Kodwa ngalobo busuku Uriya akazange aye ekhaya lakhe. Wesuka walala kanye naletinye tingceku tenkosi yakhe esigodlweni. Ekuseni ngakusasa Davide wabhala incwadi, wabhalela Jowabe, wayiphathisa Uriya. Kule ncwadi abebhale ukuthi, beka Uriya embili lapho impi ishisa ngakhona, bese niyakhwesha kuye nendele ukuthi atewubulala. Ngako wathi Jowabe nasavimbetele idolobha, wabeka Uriya endzaweni lapho abati kahle ukuthi titha tinemandla. Livi lenkosi leyo. Akabonge Simakathe. uKristu kuyinkosi. Yabuza. Lihubo lanamhlanje lihubo number 14. Nitawufundza livesi lekucala, bandla lifundza livesi lelilandzelako, size siyofika nalo ekugcineni lelihubo. Silima sikhuluma enhlitiyweni yaso sithi, kude uNkulunkulu la, babi bonke benta emanyala, kude noma emunye lo wenta lokulungile. Simakathe uthi asezulwini abuka bonke abantu kude atebona ukuthi ukhona yini umuntu lohlakaniphile noma munye nje lofuna uNkulunkulu. Bonke bedukile, bonke bonakele, kude lo wenta lokulungile, kude ngisho noma emunye. Bateyini lwati bonke labantu labenta lokubi, badla emandla ebantu bami sengathi badlasikwa, bangathandazi uSomandla. Bayakufikelwa kwesaba lokukhulu, ngobe uNkulunkulu umena labaqotho. Ningababhongonyi labathunze
Mdlana uNkulunkulu acetha usizi lwebantu bakhe aphindze abahlumelelise Jakobe uyakujabula Israyeli athokoze akuphinyiswe uyiseni indvodzana nomoya ongcwele njengoba njalo ekuqaleni kusenjalo nonyalo kuyoba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sifundo sesibili sibhaliwe eTestamenteni Elisha encwadzini yabaseFesu sehluko sesithathu sifundza kusuka evesini leshumi nakune. Ngenxa yalesizathu-ke ngikuca ngamadvolo embi kwababa leyethiwe ngayo yonke imindeni yasezulwini neyasemhlabeni kuze nekwengcebo yebukhosi bakhe aniphe kuciniseka emandleni umuntu wangekhatsi ngamoya wakhe. Kristu akahlale etinhlitiyweni tenu ngekukholwa kuze nisime nisikeleke eluthandweni nibe nemandla ekucondzisa kanye nalabangcwele bonke lokububanti nebudze nekuphakama nekujula neluthando lwaKristu. Yebo, nekulwati luthando lwakhe lolwendlula konke kwakhe kuze ngigcwaliswe kube kuphelela konke kwaNkulunkulu. Kuye lonemandla ekwenta lokukhulu kakhulu kunako konke lesikucelako noma lesikucabangayo ngekwemandla lasebenta kithi akube ludumo ebandleni nakuKristu Jesu etitukulwaneni lonke phakatse naphakatse. Amen. Amen. Livi lenkosi. Akabongwe uNkulunkulu. sitayisho kanye Kristu uliphasika letfu wahlatshelwa kutsine ngako-ke asikuphe umkhosi wekubonga hhayi ngemphiliso lenzakale ubi nemona kepha ngesinkwa lesinganamphiliso kulunga neliqiniso. Kristu sewavuswa kwabafile akasenakufa kufa akusenamandla kuye ekufeni wafa ekoneni kwabakanye njengoba uphila uNkulunkulu kanjalo-ke nani tikoneni seningabafile ekoneni kepha niphila uNkulunkulu naJesu Kristu inkosi yethu. Kristu wavuswa kwabafile ulibutho nesicelo sekuqala salabalele emathuneni njengoba kufa kwangena ngemuntu munye kanjalo nekuvuka kwabafile kweta ngemuntu munye. Njengalokhu bonke bayafa ku-Adamu kanjalo bonke batakuphiliswa kuKristu akuphinyiswe iseni indvodzana nomoya ongcwele njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuyoba njalo kude kube nini nanini. Amen. Inkosi ayibenande. ayibe nawe futhi Lalani kanziso wetindzaba letimnandzi nguJohane longcwele sahluko ngesesithupha sicala evesini lekuqala. Akathunyiswe Kristu msindisi wethu. Emva kwalokho Jesu wahamba waya ngesheya kwelwandle lwaseGalile lolwaluseTiberiyasi. Sikhumbi lesikhulu sebantfu samlandzela ngobe sasibone tibonakaliso labetende kulabagulako. Jesu wenyukela endzabeni wefike wahlala phasi akanye nebafundzi bakhe. Umkhosi wemaJuda wePhasika bese udvute. Jesu watsi uphakamisa amehlo wabona kutsi sicule sikhulu sitakuye watsi kuFilipi, labantfu sitabatsengela kuphi tinkwa batewudla. Abembuta loko amhlola nje ngobe yena
abekwati labatakwenda. Filipu wamphendula wathi, tingwa temalangeni lange makhulu lamabili tingeke tibenele. Kube nglo nalo atfole lucetwana nje. Lomunye wabafundzi bakhe Andrea umnakabo Simon Petro wathi kuye, ukhona umfana lapha lonetingwa tebhali letisihlanu netinhlandi letimbili, kepha kungendani loko bantfu babanyenti kangaka nje. Jesu wathi, hlalisani labantfu. Bekunetshani lobunyenti kuleyo ndzawo, emadvodza lahlaliswa phasi abengacishe abetinkulungwane letisihlanu. Jesu wathi tsatsa letingwa wabonga, wase utiphakulela labo laba behleti phasi, wabuye wena njalo futsi nangetinhlandi, kwaya ngekutsi basakufuna yini kudla. Watsi nase besuthi, watsi kubafundzi bakhe, butsani timvuthuluka letisele kubete lokulahlekako. Batibutsa bagcwalisa emabhasikiti la12 ngetimvuthuluka tetingwa tebhali letatisihlanu neletetisele kulabebedla. Kwatsi bantfu nababona lesibonakaliso lasenda Jesu, batsi impela lona ngumprofeti labefanele kuta emhlabeni. Ngako-ke Jesu ati kutsi batawuta bambambe bambeke inkosi, wamonyuka waya entsabeni yena yedva. Ekushoneni kwelilanga bafundzi baJesu behla baya elwandle, bangena esikepeni, bewela lwandle baya eKhaphenawume. Kwase kuhlwile, Jesu abesolo angekefiki kubo. Kwavumuta umoya omkhulu, lwandle lwavuka indlwabane. Bafundzi base bagwedle emakhilomitha lasihlanu noma lasithupha ngesikhathi babona Jesu ahamba etikwemani asondzela esikepeni. Bethuka besaba kakhulu, kodwa kwathi kubo, ningesabi, ngimi. Bese bajabulile kutsi bamekhwete esikepeni sabo, bathi bangakabheki babona sebefike eveni labebeya kulo. Nalekele ivangeli la Kristu. Ababame Kristi ngosi.
Siyabonga bakwentongcwele akhona safunziwe kulesi sikhathi ngoba Nkosi angimadoda asichothe sawo. Siyakhuleka bakwentongcwele ukuthi nakulolu suku ongakhuluma nathi, ongasonzela kuwe, ongasenda bakwentongcwele sive lokho lotawukhuluma kithi kulesi sikhathi. Yenda-ke bakwentongcwele emavi emlomo wami nekuzidla kwakhe inhliziyo tethu kwamukele kuwe Jehova qala laphakathi ngaye Jesu Kristu Nkosi nemsindisi wethu. Amen. Khuluma egameni leyise nendotsana naMoya Oyingcwele. Amen. Libandla lingahlala phasi. Simvusele bathandekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Njoba-ke namhla kulisonto lemfica emva kwaPentecost kuphindze belisonto le-17 leminyaka. Tifundo tethu-ke bazalwane njengoba setifunziwe time ngalolu hlobo sekucala sifundo siphuma kuSamuel wesibili isahluko se-11 sicala esahlukaneni sekucala sigcina esahlukaneni se-15. Likuko belona likuko le-14 bese sifundo sesibili siphuma kubaseFesu isahluko sesithathu sicala esahlukaneni se-14 siye esahlukaneni se-21 bese livangeli lethu litholakala ngekulandzisa kwaJohane isahluko sesi-6 sicala evesini lekuqala siyogcina evesini le-21. Sihloko-ke bazalwane lesishumayela etikwaso sihloko lesithi uNkulunkulu uyabakhathalela abantu bakhe siqephu sesibili. Sitawukhumbula ukuthi evikini eliphelile sikhulume yona le ndzaba lena bazalwane ukuthi uNkulunkulu uyabakhathalela abantu bakhe. Siyayazi-ke bazalwane indzaba yokukhula kwelibanga ukuthi yindzaba lengeke size siyitantantele noma siyibukele phasi ngoba siyazi ukuthi libandla lelingakhuli libandla lelifako. Asifuni-ke thina bazalwane ukuthi sibuke sibonakalise libandla lelifako. Kungakho-ke nakuleli viki solo siqhubeka nalo siqhubeka naso sihloko sethu semkhuso noma ingcikithi yato tonke leti ndzaba lesolo sikhuluma ngakho ukuthi kufanele libandla likhule lekuthenini lilungele ngokuthi mzukwana Jesu Kristu abuye atewulilandza litholakale ukuthi lilungele angafiki nje Jesu bese mhlambe seliyethuka libandla ukuthi kwentekani. Siyazi ukuthi tinsuku ngetinsuku kufanele ukuthi sibe bantu labatilungiselele silithathe lolo nalolo suku kwangathi lusuku lwekugcina ngoba njengoba Jesu Kristu asho bazalwane asilwati lolu suku lapho ayawubuya khona. Labanye uyabuya namuhla, labanye uyabuya kusasa, abanye-ke vele batawuba nalesibusiso sekuthi bambone abuya basaphila bese baguqulwa leyo mitimba. Kodwa nje lokumcoka ngokuthi sifanele sihlale silungele njalo. Kungakho-ke sithi ibandla alikhule, ibandla alakheke. Evikini leliphelile-ke bazalwane sikhulume noma sikhunjutiwe noma saboniswa indzaba yokuthi uNkulunkulu uyabakhathalela abantu bakhe. Uyakhathala ngami, uyakhathala ngawe, futhi umqoka uNkulunkulu ngako konke lokwentekako empilweni tethu sibantu siphindze sibe bantwana bakhe. Kufuna sathi bazalwane ukuthi noma ngabe siyedlula etinkingeni nasetintweni letimatima letinkulu lesibona tikhona nje kuletinsuku lesiphila kito, akukhweshisi lokuthi noma leliciniso lokuthi uNkulunkulu uyakhathateka ngathi, ngokuthi uNkulunkulu uyasinakekela nokuthi uNkulunkulu uyasithanda bazalwane. Uqhubeka uNkulunkulu abe nemaqhinga lamahle ngathi njengoba asho encwadini yaJeremiya ngokuthi sibe nekuphumelela, futhi uyadzinga uNkulunkulu ngokuthi lamaqhinga lanawo ngathi thine sifanele ngokuthi siwati bese sesisenda semandleni ethu ngokuthi siwafeze lawo mathuba noma lawo maphupho. Sathi ngokuthi uNkulunkulu unathi ngokuthi futhi uyasihola kude ngokuthi singagcini nje singilokho esingibona namuhla, kodwa uNkulunkulu ufuna ukuthi kusasa ungumwena nami sibe ngcono kunalokho lesingibona namuhla. Ngawo uNkulunkulu ufuna siqhubeke ngekwenyuka emazingeni abo bonke kude thina kabuya Kristu asithole sesivele sijulane nekufanana naye.
Esifundweni sethu sekuqala ke bathandzekayo sanamuhla sithola indzaba yaUriya naDavide ngokuthi indzaba yaDavide naUriya iqala kanjani nokuthi sibese mhlawumbe sesifundzele etinye incwadi bese siyayazi ukuthi iqhubeka kanjani. Kodwa lesifundzako lesitholako namuhla ngokuthi sithi lesifundvo ngesikhathi lapho lamanye emakhosi aphuma ahamba aya empini, Davide wakhetha ngokuthi ahlale ekhaya, wathumela emabutho akhe ngokuthi kuba ngiwo laya empini. Lokhu mhlawumbe kwamenda Davide ngokuthi ngalokuthi akasatanga noma akadatanga noma akalinaganga lichinga naNkulunkulu ngaye, wathi khanza Davide sikangena esilingweni nalapho agcine seka letha kufa etiwe impilo yaUriya ngoba bese sekalele nemkakhe. Ngenxa yokuthi abazalwane uNkulunkulu uyasikhathalela, uyasinikeza uNkulunkulu ngokuthi sitawuphilela nawo selenako empilweni tethu nokuthi kufanele lokho sikulandzele. Davide kube mhlawumbe kwakhona kokuthi alandzele lokho kwakufanele ukuthi akwenze ngaleso sikhathi ngabe akatitholanga angena ekulingweni, kodwa wathi khanza asangena ekulingweni ngoba angayilandzeli impilo yaNkulunkulu noma umgomo kaNkulunkulu losikhathalelako ngempilo yakhe. Nathi ke bazalwane, uma ngabe sitawuba nalowo mqondo waDavide ukuthi uNkulunkulu nakasithumile ukuthi sihambe sibheke siye kuphi noma sihambe sendele, kodwa bese thina sesithatha indlela yethu sesena lokhu lokufunwa ngithi noma lokhu lokuchaza thina, kungenteka sitikhanze ngokuthi ngenxa yokulahla leli plani uNkulunkulu lanalo noma lelihloso uNkulunkulu lanayo ngempilo yethu, bese sithatha impilo tethu sesitibeka encupheni, sesitikhanza mhlawumbe sesize silengela ngisho nasekufeni lombala lebe singeke sifinyelele kiko, kube besihleki sihamba lalapho uNkulunkulu labeka sibikeleko ukuthi sihambe khona. Cabanga nje sewutikhumbute wena empilweni yakho etinqumeni lotithethe nasetimpeni lotendile, nasowubuka emuva uyabona indzawo lapho ungakafanele ukuthi uhambe uye khona, uyatibona tindlu lokungakafanele ukuthi utende. So uyabona ukuthi uyathi kube ngami yati inhloso yaNkulunkulu ngempilo yami futhi ngihamba ngenta yona, nawo nanawo ngabe angizange mhlawumbe ngifinyelela kiko, nawo nanawo ngabe mhlawumbe akuzange kwenteka kithi. Cabanga nje ukuthi kunetinto le mhlawumbe lokungathanza nalokufisako ukuthi ngabe uyatenda, kodwa namhla awukhona ukutenda ngenxa yokuthi kukhona nalapho uNkulunkulu abethinte ungayikhona, wathi khanza sohamba soyakhona. Sekukhona letinto noma leto tingoti noma leto tehlakalo letifinyelele empilweni yakho tasetikwenda kokuthi ungasakhona ukwenta nabo lobe ufise kokuthi ngabe kuyenteka. Sisakhula ke uNkulunkulu bazalwane, njoba sisho sithi isikhathi sekukhula lesi sisho nokuthi uNkulunkulu lokukhathalela kwempilo tethu kufanele ukuthi sifunze kulalela livi lakhe, sifunze kuconza livi lakhe, sifunze nokuthi libe nangekhathi kithi libe ingcenye yethu ukuze sitewukhona kwathi emaqhinga netinhloso uNkulunkulu lanako netimpilo tethu, sitewukhona ukuthi netinqumo lesithathayo empilweni tethu kube tinqumo letitawusihambisa emgomeni waNkulunkulu, tisihambise endleleni yaNkulunkulu, ngoba siyathi ukuthi nasingene kuwo lowo mgomo naleyo ndlela uNkulunkulu utawusipha emandla ngokuthi naleto dilimo lesetingavela sitawukhanza sikhona kutengama sikhona kutehlula ngoba uNkulunkulu uhamba nathi. Kodwa ngalesikhathi sesihamba uNkulunkulu angekho sitawukhanza ngokuthi tilingo bazalwane tiyafika tisihlule tisinqomo. Lithi ke livi umuntu ulothi kude uNkulunkulu enhlipeni yakhe usilima noma usiwu, umuntu locabanga ukuthi angayiphila impilo yakhe ngekuthanza kwakhe nangekufisa kwakhe, usiwula noma usilima akasisho sihlakaniphi. Siyabona ke bazalwane uma sibuka umhlaba namuhla ukuthi abantu bonke sebangene kulowo mkhambathi lowo wekucabanga ukuthi bangaphila bangaba nempilo uNkulunkulu angekho. Sibona ngisho baholi bethu bacabanga ukuthi uNkulunkulu kufanele bambeke eceleni baphile impilo letifunwa ngabo bene intando yabo, kanti uNkulunkulu usubidele ukuthi sonke la emhlabeni siphile sene intando yakhe. Bantu ke bazalwane, lithi lelivi balengela ekufeni labatitshela ukuthi uNkulunkulu akekho.
ngoba uNkulunkulu uyakhathateka ngathi, uyasibita kokuthi nanathi kufanele kokuthi sikhathateke ngalabanye. Kuleli ngoba namhlanje siyabonga uNkulunkulu uthi angeke uthi umuntu utikhathatelele wena kuphela, ufanele ukuthi bese ukhathateka njengalabanye ngoba naye uNkulunkulu ukhathatekile ngathi. Sibusisekile ke bazalwane kwathi kokuthi thina sinaNkulunkulu lokhathatekako ngathi ngamunye nangamunye. uNkulunkulu nakadala izulu nemhlaba njengoba lisho likubo bazalwane, akacabanga mina, acabanga wena, akwenda konke labekakwenda bazalwane, akuletha konke labekakuletha kulomhlaba endlela ukuthi mina nawe sithe ukhona kokuthi siphile. Ngakho ke uNkulunkulu mangabe kwaba nekusicabangela, kwaba nemaqhinga lamahle ngathi siyabitwa ukuthi nathi sikwazi ukuthi sibacabangele labanye, sifune emaqhinga lamahle uNkulunkulu lasinikete wona, sifune ukufeza wona. Siyadzinga ke bazalwane ukuthi siphinde sikhombise ukuhlakanipha ngokuthi siqale sivume ukuthi uNkulunkulu ukhona, bese sesifuna intando yakhe, sesifuna kwathi ngabantu ngaye, sesifuna kwenda lokho yena nathi kufanele sikwende. Ngoba mangabe singeke sikwende lokho, angeke sikwazi ukuyifeza inhloso yaNkulunkulu ngempilo lethu. Sitawugcina sikhanza sesibuka emuva, sesigcwele nje kulile ukuthi awu kube manje kwendeka kanje. Kungakho ke bazalwane sitithoba embi kwaNkulunkulu, sitiletha enthandweni yakhe, sitiletha naselwatini loluvela kuye ngoba sithi yena uNkulunkulu lokhathateka kongathi nguye lwengumthombo wako konke, nguye losisitako ukuthi ukucabanga nekuzidla kwethu kube kulokufanele. Liyasitshela ke livi bazalwane ukuthi umcebo wonke uNkulunkulu la ufakile wawubeka emhlabeni njengoba sesishilo ukuthi konke kudalwe nguye, ulethele ukuthi siwusebenzisele ukuthi sifeze lamaphupho akhe ngathi, sifeze lamaqhinga lanawo ngathi, kuze ukuthi sithe ukhona ukuthi sonke sikhona sila emhlabeni sithokoze sijabule. Siyadzinga ke bazalwane ukuthi kude sikwazi ukuthi konke uNkulunkulu lasinikete kona sikusebenzise kahle. Sidzinga ukuthi sihlanyelwe noma sibe netimphanze emthandweni lwakhe, kuze emthandweni lakhe lasikhombise lona lasithandze ngalo, kude sisithe ukhona ukuthi nathi simthandze, sithandze nalabanye, sikwazi ukuthi nathi sibe bantu labanakekelayo, sibe bantu labatawukhona ukuthi baqhubeke nalabaqhinga uNkulunkulu lasinikete wona. Uma sibhekana ke netingqinamba, sibhekana nenkulunkulu, sisahamba kule ndlela uNkulunkulu lasinikete yona, uyasitshela evini lakhe esifundweni sesibili ngokuthi kusinikile ukukholwa lokutawukwenda ngokuthi into tenteke, ngoba ngokukholwa sitawumethemba yena, sathi ukuthi vele uNkulunkulu lonakekelako, uNkulunkulu lokhathatekako ngathi uNkulunkulu losifunela konke lokuhle. Uma sinalowo mqondo siyakhona ukuthi le ndlela lekufanele siyihambe, sikhona ukuthi siyihambe bazalwane noma sekulukhulu noma sekubida, ngoba siyathi ukuthi emaqhinga uNkulunkulu lanawe impilo tethu angcono khashane mhlawumbe kunaloko lesikadiphuphela khona, kunaloko lesikadifisela khona, naloko lesikacabangela khona. Ngakho kufanele ukuthi sivule leqoqo tethu, simvumele yena, simethembe yena ukuthi lokho lasilethele khona, lokho lasinikete khona ngiko kanye lokutawusiphilisa kusiphumelelise, ngoba uNkulunkulu lokhathatekako ngathi. Masifundza livangeli bazalwane liphindze futhi nalo ligcizelele lendzaba yokuthi uNkulunkulu uyakhathateka ngathi. Sitawukhumbula evikini eliphelile ukuthi leli vangeli lesilifundzile sabona kuvelana kwaKristu labekanako ngebantfu, asena umsebenzi lokuhle wekwelapha abantu, wekukhulula abantu, wekusita abantu. Nanamuhla sola siyaqhubeka sithola sifundo lesifana nako nalesisalendlini eliphelile, lalapho sibona Jesu Kristu aqala akhombisa kunakekela kwakhe ngekuthatha abafundzi bakhe abakhweshise esixukwini ukuze sibakuthola ukuphumula. Athi sekakhweshile esixukwini asahlukene abafundzi bakhe, asibone isixuku sibuya sitabuye, nakasibuka lesixuku abone ukudzinga kwaso, abe nokuthitheka nekhathi ukuthi ngeke labantu ngizethi abakhweshe bahambe, ngibabona ukuthi banekudzinga lokukhulu. Kwase wena simangaliso Jesu Kristu sewukuthi abadi ukuthi abondlela abantu, asebenzisa nje kudla lokuncane kodwa wasenda simangaliso bondleka labantu baphindze futhi kwasala lokudla ngenxa yokuthi abe neluvelo. Kufanele sathi bazalwane ukuthi nathi namuhla sibafunzi bakhe
unalo loluvelo ngetimpilo tethu, unalo loluvelo ngekuhamba kwethu. Uyafuna uNkulunkulu, uyafuna ukuthi konke kusihambele kahle, uyafuna ukuthi konke kube kuhle, uyafuna kuyena le misebenzi yetimangaliso lesifundza ngayo eBhayibhelini, ngokuthi kwenteka letimangaliso lesibonako atigcinanga lapho kuphela bazalwane, kodwa tipitelo ukuthi nathi namuhla sitithole leto timangaliso. Siyabona ngokuthi labantu bathi nababuka Jesu bambona ngokuthi Jesu ungumholi lokwehlukile, ungumholi loneluvelo, ungumholi loneluthando. Babona ukuthi akafanani nalabaholi labo bakhona bangaleso sikhathi. Siyambona ukuthi vele sebambonile ukuthi kunjani akazange Jesu mhlambe bese sesobetela phansi labantu, waqhubeka wakhombisa lothando lwakhe akhona le egwadulweni. Siyambona ke futhi sekendlulile lapho sekabondlile labantu, ngoba lithi lelivu wathi sekabondlile labantu wasuyakhwesha yena qobo lwakhe soyahamba yanyamalala. Bafundzi bakhe base bayewela bawelela ngesheya basahamba. Sitshela ukuthi sikephe sasesiyaqala sesihlabekana netivumvumu, ngoba vele bazalwane nasihamba lendlela yaNkulunkulu sisahamba lapho asikhombe khona tawuvela letivumvumu. Kodwa lokuhle ngokuthi sathi sifika leso sivumvumu siyatshela ukuthi ngoba Jesu Kristu abeMjesu lonakekelayo kwase uyavelela kubafundzi bakhe, kwase sokuyafika kubo, kwase sokubaniketa ukuthi tithule leto tivumvumu, ngoba sitshela ukuthi bagcine bewelele ngesheya emva kwa asafikile kuyena. Nembala kwaba nako Jesu ukhathatheka ngakho, ngoba bekade ukuthi ngeke kulunge baphelele lapha elwandle, ngoba kusenemsebenzi lomningi lomkhulu lomelele bona lekufanele ukuthi baqhubeke nawo angasekho yena. Ngako wathi abaqhubeke, baqhubekele ngembili, abaqhubekele ngesheya, wabathatha wabethwala Jesu wafinyelela nabo ngesheya. Nathi bazalwane kuleti izivumvumu lesibhekene nazo letinsuku kufanele sathi ukuthi Jesu Kristu utawuhamba nathi, utawusethwala sifinyelele ngesheya ukuze ukuthi sinte ukhona ukuthi sifeze injongo yakhe. Njengoba labazalwane sathi ukuthi sinaNkulunkulu lokhathathekako ngathi asitisonzetele ukuze ukuthi sithole kunakekelwa kunye. Asifuneni inhloso yakhe nemaqhinga akhe ngetimpilo yethu, sisebenzisane naye ngokukholwa nangeluthando ngokuthi sikufeze konke loNkulunkulu lanawo lunemaqhinga ngetimpilo tethu. Uma senza njalo sitawudibona sikhula silibandla, bese siyamdumisa siyambabanda yena loNkulunkulu lonakekelayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Asithandaze. Umukhosi makathe ufanele kudunyiswa njalo, ubusayithi kwemhlaba lwandle nemazulu, ngobe konke kwadalwa nguwe. Siyabonga ngembusiso tendalo nempilo letiphuma ebuhleni bakho lobungenamkhawulo. Siphe ebandleni isiphithi sekukhuluma ngemsebenzi yakho lemangalisako, sihlabele njalo ngekulunga kwakho. Sende sikhumbule njalo ukuthi sabelane umcebo wendalo lewusiphe wona, kodwa ukuthi usite bantfu bonke. Nkosi ngemsa wakho. Ibathandaza kwethu. Nkosi uyakhona kwendalo ungetuluka kucabanga nekucela kwethu. Khathimulisa ebandleni nakuJesu Kristu kuletikhatsi tematima sisalungiselwa ukuya kwaKristu watulandza libandla lakhe. Siqinise lithandweni, usiphe amandla ekucondzisisa nabo bonke labangcwele labagcwele luthando lwaKristu lolwenza konke kuconza nekwati. Nkosi ngemusa wakho. Ibathandaza kwethu. Babe losezulwini, imindeni yonke itfola kukhona bayo kuwe, njengoba wamgcina wamlonza Nowa nemndeni wakhe, wabaletha empilweni lensha emkhunjini phansi kwesivumelwano sakho lwasethembisa. Busisa
Nyalo Nkosi imindeni yethu sonke. Yenda imishado iqine ibe netithelo letinhle ngokwenthando yakho lenhle. Yenda livu lakho libuse emakhayeni ethu. Hlanganise malunga emindeni ekuthenini athithelelane kude indvodzana yakho itewutile etinhlutweni tonke yokukholwa. Yenda emakhaya ethu abe tindzawo lapho kunekukhula kwebuKristu nekwakhiwa kwetimilo taKristu kithi sonke. Nkosi ngemsa wakho. Yekathandaza kwethu. Nkosi yemandla, siphephise nato tonke titukulwane letitako ekubini belive nebaholi labangakalungi nalabo labalwisana nobuholi lokulungile nalobucotfo lobetsembekile. Phansi besetfu nebaholi baso sibusiso sekutsi bahole ngekwentsandvo yakho lenhle. Nika baholi emakhaya, emangweni nasebandleni kutsi balandzele sibonelo nekuhola kwaKristu Jesu uma bahola labanye. Vikela imibutfo yetfu yekuvikela, emaphoyisa naletinye tisebenti tembuso. Upende batimisele ekwenteni umsebenti wabo ngekucotfo nekwetsembeka kuwe. Nkosi ngemusa wakho. Yekathandaza kwethu. Babe longcwele, ngayo indvodzana yakho nemandla ekubuyisana lavela ekufeni kwakhe, siyemukela tonke tipho letinhle, kuphila nekugcineka. Siletsa embi kwakho labo labaphatsekile nalabo labampofu. Sikhumbula ikakhulu labo labanegciwane lamahazane nalabo lelibahlukubetile ngandlela tsite sisalwa neligagasi lelisha lalesifo. Baphe kuphiliswa nekuvikelwa. Ubacinise empilweni kutsi babone uhlangabetane netidzingo tabo ngoba ungubabe lonakekela uKristu Jesu umsindisi wethu. Sithandazela labo labalahlekelwe tihlobo tabo, ikakhulu imindeni yakaSigudla, yakanyamane newakazwane, nalabo labalahlekelwe tihlobo kulobudlwangudlwangu lobuphungetse live. Chubeka kwendlulisela kubo nakithi kudvudvuta nekunakekela kwakho. Nkosi ngemsa wakho. Yekathandaza kwethu. Awu Nkosi, ungavumi kutsi tinhlito tetfu tiqiniswe kunganakekeli kwelive nekukhatsatana kwalo. Siphe kucondza nesibindzi kute sichubeke sisendlula kulesipotsi sebuhlungu. Sitholele elisakramenteni lakho lelingcwele, singene singilabaphendukako nalabanokukholwa, kute kutsi sisadla umtimba longiwo nengati yakho, sithole kutsetselelwa kwetono nesibindzi sempilo lebusisekile yaphakatse, njengekwetsembisa kwesivumelwano lesisha saKristu. Nkosi ngemsa wakho. Yekathandaza kwethu. Tonke letintfo babe nabo konke lokunye lowatiko kutsi siyakudzinga, siphe ngaye Jesu Kristu Nkosi nemsindisi wethu, lowafa waphindze wavuka, lonyalo waphila kusa nawe namalongcwele, uNkulunkulu munye naphakatse. Amen. Amen. Ibandla lisukume. Sinenge kwethu sendlulile ekufeni, sangena empilweni ngoba sithanda abazalwane. Longamthandi umzalwane wakhe usahlede ekufeni. Kuthula kweNkosi akube nani ngetikhathi tonke. Akwazi.
Kasini 116 esigabeni 48 lapho sibonga uNkulunkulu khona nemnikelo lenda ukuthi impilo yebandla iqhubeke nabo bonke abantu batsinzeke. Siyakhumbula ke ukuthi iminikelo ingena ngaso sonke isikhathi, leminye seyivele isebhange. Ngabe sitawuhlanganyela ndawonye sibonge uNkulunkulu sisebenzisa umthandazo wesibili kuleso sigaba sithi mthombo wekuphila bonke lizulu nemhlaba ngekwakho usinike ukubusa nentulu kwakho konke. Yemukela titselo temsebenzi yethu lesinikela ngemthando egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Uyabongela Nkosi uNkulunkulu mdali notonke ngemsakho singanasingwa lesinikela ngaso sivela emhlabathini sibheke entandane bantu sitawuba singwa sekuphila kithi. Akabongwe uNkulunkulu nginanini. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu mdali notonke ngemsakho singanali wine lesinikela ngalo lisithelo semvini nemsebenzi entandane bantu selitawuba yindzebe yensindiso kithi. Akabongwe uNkulunkulu nini nanini. Sisebenzisa umthandazo wekuqala wekubonga. Inkosi ayibe nandi, ayibe nawe futhi, yenyusani
Musa fumele mawapolongele eti wethu nasetiwale timpo tethu singwa nelwayi kutsi kube ngumtimba wakhe nengati yakhe kitsi ngobe ngebusuku lanikelwa ngabo watsatsa singwa wakubonga wathi asasihlephulile kwabapha abafundzi bakhe wathi tsatsani loku nidle kungumtimba wami lonikelwa kani ne yenani loku kube ningikhumbule. Umzimba wenkosi. Amen. Alleluia. Umzimba wenkosi. Utsi emva udla wathatha indzebe asakubongile wabanika yona wathi nathani kuyo nonke ngobe lokhu kuyingadi yami esimele sishalo piselani nena labanyeni kube kutsethelelwe tono yenani lonke tikhathi tonke tekuyinatha kwenu kube ningikhumbule. Igazi lemvana. Amen. Alleluia. Igazi lemvana. Nawe simetela ukholwa kwethu sithi Kristu wafa, Kristu uvukile, Kristu utawuya futhi. Kristu wafa, Kristu uvukile, Kristu utawuya futhi. Baba longeletsine bantu bakho sikupha lo mkhosi ngaleti tipho takho sibeka phambi kwakho umhlatshelo lo wodwa lophelele waKristu Nkosi yethu sibonga ukuvuka kwakhe kulabafile nekwenyukela kwakhe ebukhosini bezulu. Nkosi lele Musa semukele ngaye noma singafaneli kute usithinele sihlanganyela umtimba nengati yenkodzana yakho sihlanganiswe nebantu bonke balesi sikhathi nebetitulwane tonke siphe ukuthi sithi siphindele kube kwaKristu umsindisi wethu ngethuba nangenqoba kwambuso wakhe sikhule tinsuku tonke kufanane naye. Dunyiswe ubatshate libandla lonke lisemhlabeni nalisezulwini babe somandla kanye naye nakuye nangaye ngemandla moya lengcwele netikhatsi tonke nyalo nane. Amen.
paswa na lako, wewe Mwokozi wa kwanza njalo. Nawe sike usisahau, kubesike na ufanele kama imbaza na kweza tako Yesu Kristo. Sina kati yake, mugesa lekuye ya ngitizi, mutegwe nani na nini. Amen. Sondeleste ungela mtimba wose chu Yesu Kristo anikela minga yetu nengati yake nasofisela yona sindelati twente tunekora nane bo. Yesu
Kristu Nkosi yethu, lokhona ngosakane nawo namoya oyingcwele, uNkulunkulu munye kude kube nini nanini. Amen. Babe mnikatiwe manda, sizinikela kuwe na Jesu Kristu Nkosi yethu, ube sinomhlatshelo lophilako, siwumelele ngamandla akho longcwele, sihambe sisebenzele ekuphumula kwenkosi yakho. Uthula kwaNkulunkulu lokwenza konke, akutigcine tinhliziyo tethu nemicabango yethu, simathi uNkulunkulu simthande, kunye neNdodana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu, nesibusiso saNkulunkulu somandla, uyise neNdodana namoya oyingcwele, asibekethe njalo. Asithi amen, siyakudumisa. Asithi amen, siyakudumisa. Asithi amen, 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 siyakudumisa. Asithi amen, siyakudumisa. Asithi amen, siyakudumisa. Asithi amen, 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 siyakudumisa. Hambani ngekuthula nangesando nosebenzela inkosi. Egameni likaKristu. Amen. Thank you.